is empty, but the throne has been occupied forever. The grave is empty, but the throne has been occupied. He is now seated at the right hand of the Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. I've been all over the country. I've seen God doing great things. Amen. I was in Harangua. I saw the power of God. Jehovah akolokise nna re ba tlo tswa paseke ena tserele na go dira rona la re ke ga baba go di be ka ga batho ba di moshara ba hlatswa ditupo every Sunday hlatswa batho ba shule ba sena matswa ba sa tshabe modimo ba polishetse Satane ha ga beke. We have our former premier, Freestata. That's why we are memang tobelo na limona dati take mahona limona dati Jeff Khatelo na limona ringa meneka ufem. Alegi tulo ya mohawe. Na dati mahashule sale atrasa dati moruti kita fitla. Ada nyadi sa mukadi wa hai kita na nyadi sa mukadi wa hai ni mose finile. Dati moruti kita fitla ringa meneka ufem. Sheno meta pelo wa no fihlile ke tseba ona le bana ba bangata ba bang ba le ba ya bo Cuba ba ya kae ba thuswa ke ntate Ismagashule re ngamene ka ofela dale modimo re ha o hetsa ra fitla ke itse fela ke mokopa hore ba itletse ke rekeng Bible you must give honor where honor is due le ke kopa fela re mo shapele matso a ka dumedise House of Praise re mo shapele matso ntate Ismagashule a ke re mo shapele matso meta pele re a leboha. Thank you, sir. Ananege chagile ferakit. Eka chagek chon. Ese kere. Ba ta pilanga tabarata. Wa. Mo wa satla me o pati. Ona les fela gisena. Bino age mo shane ba. Awo mo tswalle ya fela. I get to be back and pinela yona na. How much Jesus,
kereke jwale ka ke tjho nna ne ke itletse kereke empa ha o le tje pinena ya re hopotsa hore le ha o sena mesebetsi le ha o na le di-load shedding kapa job shedding le ha o sena dijo o teng moruti o mong kileng ka mo mamela in the 80s a re lwana le maburu ha kena kerekeng kapa equationing a bona mekhukhu a re modimo wa batho ba mekhukhu ntsa le teng maoba le maobane le ka osana ya tshepa he o tla kgona we aha kere oba e kala hona mokhukhung mo ba felletsweng ke tshepo ba felletsweng ke matla ba senang tharollo ya bophelo modimo teng maoba le maobane and how anybody are important, they are special. There is no special person, there is no special leader. Motswalle ya tshepahalang we one fe and le re ka jeno rutsuhile modimo a be le lona le fe matla ka nako Are mo shapele matsohonda te magashule re a leboha haholo. Thank you leadership. Thank you leadership. Re tlo ja selallo baratua. Ba tla bua ka di B tse 4B. Ba tla bua ka the bread, the blessing, the breaking and the breakthrough. He took the bread. He prayed for it. He blessed it. Immediately after blessing, he broke it. God will never give you a break until he breaks you. Break. Because your multiplication is in your breaking. Modimo sa o tshwatle ha o no ata. Ba sa robeyang ba roba batho. Jakobo ha hutla. Jakobo o tsebola o tswa le bitso la ke tata Isaac. A go umang. A re ke nna Esau. O nena mo populetsa ma go populetsa. Mmele ona kwa Esau. Ma ha o bua o Jakobo. Spasalwane ba se ke ngena mo di maka. Ha o bina o Jakobo. Ma ha o phela o Esau. Hantle ka mo ga kereke o ma. Ha o sa tshwara microphone o ma. Ha o se komiti o se kwaereng o ma. Ha o na le bana ba ha o mosadi ya o tseba o le ma. E ringa mene ka o fela baratua. Batho ba o sebetsang le bona ba re o ma. Jesu ka baka la hore o na sena dikandale ke a re batho ba re ke ma. Abitsa meeting abitsa committee ha ya re ke go bantse le tsama di trate di kou ba mpitsa ma ba bang ba go Elia ba bang ba go Johana lona le re ke ma. Ya ba ho ya mapitros ya re thou art Christ. Thou art Christ, the Son of the living God. And the Morena just on flesh and blood didn't reveal this unto you, but the Spirit. Life. Oh, listen to it. Jesus, man. Arsenal. Namishman mo. What Jesus? Nyanam kananya. What he cooks. Jesus Christ. That is why Peter had thou art Jesus or thou art Christ.
Because Jesus was the body, Christ is the spirit. Ayakasha. Are regreste. Are buika na mene hohotetsu se fapano. Ribuaka moya. Ono cancel di mangol. Because Biblically he cancelled the letter that was accusing us by nailing it to the cross, which means the devil was busy with the body of Jesus, but Christ was building the body of Christ. That is why we are not called the body of Jesus, we are called the body of Christ. Can I see the body of Christ? Unto us, Isaiah 9:6, the child is born, but the son is not born. Christmas, he celebrated the child. Kapaseka, he celebrated the son. Ringa medical fail. Bebelere, lenyolo ile fitla mo Maria le Joseph alere ka ngwana le balelege beta hobane Herota o batla ho bolaya ngwana wa baleiswa, empa ha Jesu a qeta ho kolobetswa Jordane ho thwe moya wa moisa felle ha modimo a qeta ho enwa ke mora waka eo ke kgahliswang ke yena. Ho tsho hore ha ile ngwana wa mo baleisa, ha ile mora wa moisa, e reng amen ka ofela barati. Na ha modimo am protector too much. O tshaba ke riska ba ngwana man. Ba tla skuza bela ka pa ngwana na. Ka pa ngwana na. Aya ntonyana tsa o di senya tsheo so fellwa ke thapelo ka pa ngwana na. O mo ga wena modimo o tshepa ka Satane. Moruti ntate Morifi batho ba utlwisise. Wa tseba hore Jesu ha fitla le hodimo o na ntse a tshwere madi. Hana nyoloa o fitile ka madi. That is why ha Daniel a na rapela Bibele re dithapelo tsa ine di thijwa ke matona Persia, because ho nona le ntwa moyeng mara Jesu ha penetrate le hodimo ka session ke a fafatsa madi hore madi be yona tsela. That is why Satan ha sa khona ho ya ho modimo jolo ka na ya ka nako ya Job. Because wa hopola ka nako ya Job to baraba modimo ha bana ba tlotla le yena o na itlhaisa mara ka sheno ha sa khona hobane Jesu o fihlile ka kwase. Yes. Bebelere ba priesta ba ne ba kena ka madi maresi a bona. Kuno ho hlajwa ntho ye nngwe, maqeba ha se a bona, madi ha se a bona, bona ba kena fela mara ha ba tlisa letho. La di tsene ba tlangwa ka ketane. Jesu ha tlangwa ka ketane hobane o na tlo kgaola diketane. Ba priesta ba khale ha ne ba kena ba lo isa dithapelo ne ba kena ba tlangwe ka kgwele hobane ba bang ba jola moo. Well, how le wa jola 99 o no shwella ka hasgala le diso ne tlamele ba ho tose ka kgwele hobane le bona ba tshaba o kena hobane ho a tshisa ka ma hobane o ska lebala ba gatuwa hopolang Jesu e se le yena ya yemang ka pela motho hore motho a amohelehe pela modimo. O ska lebala hore ha o ka tla o lokotseya modimo ha gone ho sheba, because bohale ba modimo ntse bo kwatetse motho, empa motho ha tla ka Jesu o kokobetsa bohale ba ya shatakata saya empa bohale ba hao le ha bo katuta bo tingwa ke bo hao ha re sukulu. O Moshe o bale Exodus 12 o fitla ha selemo o Moshe's Buddha are Moshe, this is the beginning of the year.
mohau ka o fa beginning ka mmelele a re di calendar tsa batho di re ke April nna ke re ke first tsa January because ke khona ho fa new beginning le ka hara mess which means ke messy fela o ka declare a new beginning when you are in the mess. Moapostola Paulos o ngola ntho nngwe batho ba ibitsa fela a re mohau wa morena wa rona Jesu lerato la Modimo Ntate kopano le matshidiso a moya wa Allah a ke le tshwala le rapela bazalwane ena le go ke jale re kopano le matshidiso ke nna mosadi wa ka ke matshidiso a le fitla o matshidiso mo ke hlonola fala ho feta ha e fitla ho matshidiso mo e ba Valentine ha e fitla ho matshidiso mo ke emela ona ho matshidiso mo ya tantse ba kopa ke re ke batla fa fitla ho matshidiso o matshidiso ke a bososela ke mosadi wa kgomo tsa ntate le re ke le huteng batho ba ka ntle ba nkutlwa mara tsaka le lentswe lena le lwanne ntwa sa le beke ka ke sa ya Val Reeves kwana Orkney ha ke tloa mo e re Modimo Ntate Modimo Moga Modimo moyo halalela mara Paulos yena o qala ka moga ha keta kona re the Father because nekena na o tla the love of God the Father, the grace of Jesus, then the fellowship of the Holy Spirit. Magasbu Paul understand that how ka qala ka Modimo ka lerato o tla fihla jwang lerato mo sena mohau which means grace is a prerequisite. Ntho e tsang religion e sokodisa batho ko ba batla o ya ho Modimo direct. Re ke le bolele spirit ho bona globe ye mollo kgantshitseng globe ye ke mollo wa di voltage tsa bo khusile kwana wa power station mara o ska tshwatla globe ena ho na le ntho e bitswang harnessing process which means ba o harnessa mollo na ba o kokobetse go o light o ska tshwatla jwale Modimo ka mogale bogale o hloka mohau mo etse harness because ha ka tla sena mohau ka re tshwatla tsatsi le leng ba leka ba go moshe re kopa ho mmona mosha okay ke mo jwetsitse go le batla mmona ka nako mang e la ha tsitsinye ya stulo ke ba kopa moshe ba moshe re shapa we cannot carry this glory. It's too much. E khutlela illustration ke la le setsa yo itse pholoso ke ha o tshwana le motho a genius o tsona mmetse o tla ka di 100 aba yena lo ngola test ko mona spiritual re bi ka fraud re bua ka fixed match. Fixed match ke ntho ena e tswang ke batho bana ha ba dlala le batho ba 11 ba ha ba win ba win ha ba dlala le batho ba 10 and ho bene le penalty ko go tlamele ntho tsa bona ka ofela di apetshwa they are play that is why le coach ka bona we are playing in patches ke di patch ke di last stop last e reng amen ba re na no thagiswa Jesu ka o thagisa rona je reng amen ka ofela ba ratua reng amen jwale ha motho a ijina se a pasitse abanka di marks tsa haitsa 100 ba di fa domkop a wena monna ho tsebe le dipalo mara ko fa di marks tsa ka mola le bitso la hao di marks tsa ka ho ngotse nna mara ho pasa wena. No, you don't hear what I'm saying. Now Jesus se fapanong o la ngola pasa ha ka ta o thola certificate as a hand over ho rona ba sa qualify jwale ha batho ba re botsa re pasitse jwang re certificate ke saka mara bohlale ke ba
phomosong ngwana ka ba go nona le mathuisi a mabedi le Thabo le Thabiso to just lallo ke re tle selallo le Thabiso e ne le stoutere be ke ntshwarela ke tse mafahleng a sokodisang kofi okay le Thabiso ona ba gona sokodisa e le ena tsa masenya motseng mara ba le identical le Thabiso ha ke ta o senya atla a sentse bilana a hlabile motho a tletse madi ha kena ha bona ke amoela ke Thabo ona wa Mzalwane ona ipallambo NIV wane kwa dinto ba di savana we be amona aba spina ska topo o mongwe la motaya ba bua ka di tanks ka re ke backslider e motho go nkile safana ke ya cha satani wale ya cha ke jwala bo wale ni ke ngwana ka ba re ha Thabiso a kena Thabo ke ha re Thabiso o bolaile batho o tletse madi ke kopa o nka di mediaparo tsa tse kganathetseng madi batho bana ha ba fitla ba bolaye nna mara wena ha o phela phelela ai ba salwana ale pholoso ko tšhintšha diaparo ke gona ba ne ba kganathetse madi Jesu a reng feng diaparo tsa lona tse di tshila nna ke diapare lona le apare kgalalelo yaka mara batho ba le botsa le re ke šikilwe ke Jesu nkare ga molaetsa go Thabiso ska lebala o hlwekile tjena ka baka la Thabo o tena o ganya tjena go Jesu la silafala tena e re bebele Jesu ya ileng a shwa hore bohle ba phelang ba se hlole ba iphelela empa ba phelele Jesu ya ileng a shwa o kolota Jesu bophelo because Jesu fanne ka bophelo hore wena o tlobele bophelo o re senokwane ha setle ha e se o hlaba le o timetsa empa nna ke tlile hore di be le bophelo di bo bone ka o fetisisa bophelo bo bophela ha o bophelo ba no wa gola o bophelo ba no o hauhetse letsatsing la kajeno a go ithute ho phahamisa ya ileng a theoha hore wena o tlo phahame lebitso la hae ke Jesu. He took the bread. He thanked God. Sbu, Sheba power ya fese. The bread that is in the hand of Jesus before breaking was just in hands of Jesus. But which means it's after breaking that you can reach out. Because bazalwane ba kasheno ba tshaba gohlo ba batla ba satisfied ba batla ba sacrificed. Na kongusbu ha o yeme pela modimo mogiti wa modimo o ka o hatsetsa satana ba go ngale until hatsela tena ubano you are in the presence. Le hadin thodi sa sebetse ska suta ska tloa pela modimo. Re na le generation e re na ke angala o ngala mang o ngala kae bazalwane la tseba o ka o fela re le mo le batho ba sena modimo ba sa keneng kereke ba na le dinto ene wena le hlonono o na le ya o lwanetseng ka o fela re na le meleko la o ka tloella modimo meleko a ino o tloella ke maitseng ha o tloella modimo mathata tla o tloella wena le hlonono go o na le mo o golelang teng le boleletse ka ga fuwa di microphone mo gare ke re qoke ntho tse re lwana le tsona o ka tshowa ha ka go bapalla di movie tsa dintho tse batlang go bola o ka tshowa empa re na le tulo mo re tshollelang teng re na le tulo ha re tswa ho yona re utlwa mahetleng a rona ho na le ntho e tlwile se ka tlowa ho modimo ha o sa lwanelwe ke modimo o tlo lwanelwa
Kopa ba tle ba tlo nthusa re serve. Madi Joa Ale Areme ka maoto kaofela. Can the servers come quickly and we do this quickly, beloved? Re na le batho ba bangata, we have to be very quick. Re kgone ho rera. Can all the servers come and stand in the front? Ladies must also serve again. Skela ga shapa ka ga batho ba di patriarch. Joale Ali File Are tsware line. Are tsware manhlapu, are tsware mo. Madi joale Joale. If you can serve the servers, Buddha. Ali File. Kabona busigo Bo Jesu atlaye kwa kabona Wila nkabo hobe alebuwa Yaba wabu roba urinkan lije Kuna kimmele waka urobe tsin luna Arijembu hobe Antonka sinuelo ari Nkan leno anake madiaka asilekane sesija lietse hona ka mehla hore letleleng khopole. This day we say, Lord, restore our spiritual memories so that we don't forget the work of Calvary. Madia di pofolo a hloleile o hlatswa di betsa lefatshe bona nkonyana ya modimo e tlosa marinwe madiana. You can go and serve your brethren. I'll get out to Laujebo Hobe Unwe. Skayemela letu. Rekabinas fila. Nkabo Hobe. Ubuje. Okale kabona ubo. Because Bohobe Bukeke. Bajua Kamurama di Madia Tsule Kamuraure. Melo Rojo. Take that body. Whatever that is broken in you, let it be fixed. Whatever that is not well in you, let it be well. May God heal your body. May God heal your mind and your emotions.
As you take this bread, drink this wine, this is the culmination. This is the fulfillment. Let us do it. If we are too many, if we can't reach everyone, but let us see how far we can go. Can we have a song? Can we have a song? You are holy. Yeah. Holy, you are holy. You are holy. Holy, you are holy. Lamb of God, seated at the right hand of the Father. You are holy. Holy, you are holy. Lamb of God, you are seated at the right hand of the Father. You are holy. Holy, you are holy. You are holy. You are holy. Yes, you are. Holy, you are holy. Only you are holy. You are holy. Come on, say it. You are holy. You are holy. You are holy. Holy. You are holy. Father, you alone are holy. Holy. You are the Lamb. You are seated at the right hand. Holy. Holy, you are holy. Holy, you are holy. You are the Lamb of God. You are seated at the right hand. Holy, holy, holy. You are the Lamb of God. You are seated at the right hand. Holy, 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 Lamb of God. You are seated. You are seated at the right hand. Father, you are holy. Father, you are holy. Father, you are holy. You are the Lamb of God. You are seated. You are holy. You are holy. You are holy. You are the Lamb of God. You are seated at the right hand. Holy, 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 holy. You are the Lamb of God. You are seated. You are seated. Holy, you are holy. Holy, you are holy. You are the Lamb of God. You are seated. You are seated. Holy, holy, holy. Lamb of God, you are seated. If you are done, you can join us in worship. At the right hand of the Father, you are holy. Holy Lord, holy.
Basaya Derehaya. You are seated. You are seated. You are seated. Lamb of God. Lamb of God. You are seated. Seated at the right hand. Holy, you are holy. Holy, you are holy. Holy, you are holy. You are the Lamb of God. You are seated. You are seated. Holy, holy, holy. You are the Lamb of God. Holy, you. Come on, somebody give him the glory. Yes, Shatala Mahaya. Yena Satayanda. Repapa Satala Mahaya. Irabanda la Kibupilo. Oh my Kasona. Kibupilo. Kibupilo. Shoki. Kibupilo. Matlasona. Matlasidiba. Matlasidiba. Kibupilo. Matlasidiba. Matlasidiba. Kibupilo. Kibupilo. Matlasona. Kibupilo. Kibupilo. Matlasidiba. Matlasidiba. Kibupilo. Kibupilo. Matasona, Kibupilo, Kibupilo, Matasiriba, Matasiriba, Kibupilo, Kibupilo, Matasona, Matasona, Kibupilo, Kibupilo. Matlasidiba, Matlasidiba, Semapodi, Kibupilo, Matlasana, Kibupilo, Kibupilo, Matlasana, Matlasana, Kibupilo, Matlasana. Kibupilo, Kibupilo, Matlasona, 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 Kibupilo, Kibupilo, Matlasona, Kibupilo, Kibupilo, Matlasidiba, Sidiba Semapodi, Kibupilo. Yes! Oh, Matlasona! Kibupilo! Kibupilo! Thank you for the blood. 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 Thank you for the Thank you for the blood. Thank you for the blood. Thank you for the blood. Lord,
Ayandalahaya. Hey, Ihanderebosa. hey, Lord. Hey, Lord. Hey, The Bible says that the power to heal was there. The power is here. Ale ibo onesi tiba. oh, sanity. City, basema, apodise, semu, unati, shwale, 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 kiboni, sidiba, saniti, Aya. Yarabosha. sidiba, semapo, semaporise, semunati, swale, 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 kibori, sidiba, sidiba saniti, diba, diba samapari, sidiba, kisidiba, samapari, samapari, samunati, swale, swale, kiboni, kiboni, sidiba, sidiba saniti, kisiriba, kisiriba semapori, siriba, siriba, semapori, semapori, semunati, Mushapele mazoha. siriba, Oh, kisiriba, she's got Lord. What's up? Yaukopa. The skitty that is standing before you is not the skitty you know. God has taken me to a place I've never been before. I want you to readjust your mind, align your spirit. Something is happening in the realm of the spirit. Disconnect from the past. Behold, I'm doing a new thing. Something is on me that I cannot even explain. Something is on me. Let me say you something quickly. Let's say me fella. Immediately that like this I verified. Immediately last week in Tatetuka we announced that we are building. I can tell you today, only four people from last week, they contributed 151,000 rand. 150. It is in the bank. It is in the bank. It is registered there. After a week, something is happening here. Tebo hona sabini mo nona tlo le hopotsa. Ha bene le mo mametse tebo. O re o kae? O pa re bine pine re mhlekasi. utumo lukho
nenka Ishaya baba. kasimulo sithuthuma lunko lwakho nenka simulo sishuthuma kanye nenkasimulo yebo uthuma lodwa lunko lwakho simakade sezulu nenkasimulo sithuthuma lonke lunko lwakho kanye nenkasimulo sithuthuma uthuma lunko lwakho uthuma lunko lwakho kanye nenkasimulo hlekasi wamuhle mhlekasi wamuhle mhlekasi Sitio Negasi Wena wetwa Oh Negasi Mhlekasi sithi mhlekasi wow mhlekasi sithi mhlekasi sithi Legacy. Sibiza kuwe sithi mhlekazi sithi mhlekazi siyaguqa sithi mhlekazi sithi mhlekazi lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lisiphephelo sami umhle lapho ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe igama lakhe yebo ngiyamazi sithi lapho ehleli khona kuthwele imikhele khona igama lakhe yebo ngiyamazi akalali yena akoseli yeka sijele awukheka
ngasitele kuze kube ngiyamazi umhlengi wami yena kalali ngeke asitele awungeke asitele kuze kube uJesu ngeke sithi ngeke kuze kube uku alpha no omega yena ku alpha no omega yena ku alpha oh uku alpha yena uku alpha oh yena sitele kuze kube phaka athe hallelujah Come on, give him the glory. thank you Jesus Hallelujah. thank you Jesus Hallelujah. hey Lord thank you Jesus Thank you. Jesu ehlukile awulikaniswa matholo onke ayakhothama kuwe bayethe oh bayethe wehlukile awulikaniswa imvelo yonke iyakhothama kuwe wahlukile Jesu wahlukile awulikaniswa wahlukile Jesu sikubonile uhamba nathi sikubonile usisivusa awulikaniswa wena imvelo yonke yakho nathi
nathi sonke singabakho awulinganiswa wahlukile 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 awulinganiswa bayade bayade simemeza kuwe simemeza kuwe sithi wahlukile asimbonanga ofana nawe bayede bayede simagade sezulu simagade sezulu wahlukile 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 awulinganiswa we siyavuma siyavuma wahlukile Jesu shu wahlukile 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 Jesu awulinganiswa wahlukile 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 awulinganiswa. Come on, somebody give him the praise. HOP, give him the praise. Before I let you go, I'm finished. I know the anointing is here, but can you say Kululu Toba? Siwaboni. Jesus. Kululu Toba Lwakho Nkosi Esime Nisami Kosu Jesu Kululu Kobo Olwakho Nkosi Esime Nisami Aya. Kosu Jesu Baba Kululu Kobo Nasasime Nasimeni setu Kutingega wena Kutingega wena Simagade sesulu Sithi Kululu Kobo Lwakho Wena wetu namandla Wena wetu yaphila Nasasimeni setu Nasasimeni Yebo 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 Jesu Kiwabonile amandla aphula ijobe nesibopho avusishosha nempumputhe siyabona sithi khulula sithi khulula sithi khulula sithi khulula Jesu kiwabonile kiwabonile
Shatakandalabahaya. Yehandalabahosai. Yedekandalabayandalabahaya. Lokosatalabandalabaha. Ripandalabakosaya. O tlo e bina pile na o kena ka ra office ya o reng ke ya wa bone. O bula ntlo ya ha o reng ke wa bone. Ngwana ha wa re ha re ye kerekeng mama o reng ke wa bone. O signa difomo tsa ntlo ya ha o reng ke wa bonele. Kulula. Kulula. Na le ntho re e boneng. Na le ntho re e boneng. Ha di sware sa kgone ho tlohella. Na le ntho re e boneng. Paulos was on my way to Damascus. I saw the light. Brighter than the sun. Hey, I get to get a calo. Uthi Paulos o la bashwa a na le problem ya mahlo. As a healer ka baka la lightning, I refuse to recover. Bothata ba ba salwane ba recover. Ba ba ordinary. Na ke a hana o hlaphuelo. Ntaye morena. Fill me till I overflow. Now ka e tloela e tla o tloella. Let's sit down for a minute. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, The praise is worthy. The book of John, chapter number 10.
Bonge uJehova phefumlo bonge uJehova Simakate Abokwe Jesu, abokwe Jesu, abokwe Jesu, abokwe Jesu, aphahamiswe Jesu. Jesus is making a statement that declare crucifixion including resurrection. In one statement he says in verse number 17, John 10, for this reason the Father loves me. Why the Father loves me? Because I lay down my own life so that I may take it back. So that I might take it back. Friday I lay it down, but Sunday morning I take it back. In this service, we are going to take back whatever we laid down. You will recover your losses. So he lay down. Why down? It's because we were down. He had to lay down his lives to reach us. Yesu la fetu adomet. Re ba di retse ba iphumule ka nna. Ha ba batla o kena ganye. O tena o hlwekile tjena tshila tsa hao di mati. Ska ikgantshetsa ya o kgantshitse. Au ka phahama ska ikgantshetsa ya o shwetse. Amen. For this reason, the Father loves me, because I lay down my own life so that I may take it back. No one takes it away from me. There was no one who can kill Jesus without permission. How mo dumela tse dingwa di dumella. Di mo batla o sebedisa wa o sebetsa. Tse ding tse o di bona ka di tlo bolaya di tlo tsosa ntho ha o yeshwileng. Popelo ya Anna e hloka Penina. Penina ke moso ya hiriweng ke modimo ho fast track your prayer life. Hona le ntho tse ding o jana ntsa se ke tsa etsala ke be o sa khumama. Ka jeno re batho re tseba le ho rapela. Thank you for laying down your life. Can I see people say thank you Jesus for? When I was down, he came down. Simong ya Edeni. Haba qeta o ja sefate. E re bebele banka makala a feiye. Ba ikapesa bofela ba bona.
ntho ena ya ho ikapesa ha e qale ka jeno. Batho ha ba sitilwe, ha ba sokolohe, ba etsa cover up. Ere Bebele ya ba Modimo o nka lekoko. Sibu lekoko Modimo le nka kae? Ho tlamehile be Modimo o bolaile phoofolo. Which means in the garden Jesus was already crucified. Because Bebele ha ne ba tsebile hore ke mang, ba ka be ba sa mo thagisa. Hobane Modimo o ile a pata bohlale bona, a bo patela ba bohlale di hlalefi tsa lefatshe ha di a ka tsa elellwa hore Jesu ke mang. Because hojaneng ba tsebile ba ne ba keke ba mo crucifya, and ha ba sa mo crucifya re ka be re sa ba sanctified. Ho bolelang baratuwa, Modimo wa kgona ho etsa ekareng ha o letho, hore batho ba lwane le wena ba sa tsebe ba lwana le. Ke ka ho Bebele ring Psalm ya 105 e re ha kena mane e hapeta o kene Josefa a tlamuwe ka diketane. Modimo na etsa ka bomo hore ba ske ba tseba hore the prime minister is hidden in the rapist, in the prisoner. The reason in ntho tse ngata batho ba o bolaile ko re wena o hlahisa ntho tsa o ka pele. Dumella Modimo o hide. Because you are powerful when you look ordinary. Ukotsi ha batho ba sa tsebe go ba atheke e. Ska disclose too much. Ba tlwelle ba 7 ba nahanang o yona. But behind the scene, God is sharpening you. God is preparing you for where He is taking you to. What's about Tataki? How Modimo au bulele mamati? Modimo ha cheki weight ya how le size. Ubula mamati hu yaka tato ya hai. We na uta usqueeze hu yaka size ya le mati. Bebele eri di prophobia eri o tlamele re tshwane le di lizard, because a lizard e ka kgona ho kena in the palace without protocol. Lizard e kgona ho kena ka di crack, e kgona ho kena ka tlasa le mati mapone sa le teng. Bothata ba how you are a crocodile, and every time you arrive o batla ho kena ka le mati na go Modimo o squeeze o yetse a lizard e tla ha ba bula mahlo ba o thola o so le ka Iringamele ka ofela batho ba ka. Iringamele ka ofela baratuwa. Na go Modimo wa o kokobetsa o yetse ka re ha o letho ha batla ho kenya. Ha ke tsebe di measurement tsa reke. Ma ke na le 2, ke na 2. Ya di phofolo la batla e sokola. Ha e fitla monyako wa reka. Giraffe le kamela. Mara ne di tlamele gore before di kena di ithute ho khumama. Hona le ntho tse ding o keke wa di thola o sa khumama. Ka o ka tsebana le bo mammang ha o sa e rapella e keke ya etsahala. Imahasata. Bona ke tseo batho. Why you are so stressed? Because there is no shoulder to cry on when there is a floor to kneel on. There is no shoulder, but there is still a floor to kneel on. Le kunutu le morena. Ho monate akaka. Ke buisane le yena. Ke mmolelle ditsietsi. Ke leboha monna yena wa sefapano. Yana sena bothata ba o fetoa lesia. Ya ile nga dumela ho kena popelong ya ibupile. Jesu o la ikokobetsa Bebele re o ikokobeditse ho isa lefu. E re Bebele le haine le Modimo ha ka ipona jwalo. O la ikokobetsa ene ka baka leo Modimo a mo neha lebitso le ka hodima mabitso ohle hore lebitsong la Jesu mangwele ohle a khumame, maleme ohle a bolele. Baratuwa, your elevation is in your humbleness. How ya fatshe o lata matla. O ska
the power to go down. Because when you kneel before God, you can stand before every situation. But to end in theology, Barry, one more tafita nangamashwe. Tafita hafita utola kholiata commenta. Yena ke re na ke batla o joina commentary team. Ke lo collect. Bona na bothata ka batho ba commenta wa comment. A o tlamele o collect mashwe. Nka majwe ntwa intse lwana. Ene la una le kholiata wa no ska nka le jwele wane. O nke majwe a 5. Ba jwetsa gore ke tla ka mohao. O mambare Christ will fight for me. Botho mo tafita na khumameteng ke hona Getsemane. Botho mo mana khumame ang ka majwe. Una khumame le Jesu thekeng la hae. Jesu ha khutla tlo khumama mo tafita na khumameteng. Are ha o no ho ya ka nna. Ke ne ke tla re senwelo se fete empa e seng thato ya ka. Thato ya Getsemane, it's a place of crushing. O tla re ke no 100% orange. 100% orange o ke lefu la lamu. Ha o ka o nwa monate mo 100% o tsebe lamu di dumetse o tshwaka. Ha o batla o ba 100% o tlamele modimo o tshwatle. Bogolonyo go la lefatshe mo fitlang teng batho ba bone tshepo nako nngwe ha o fitele wena o fitela molokotla ba gatiwa re ke le bolele dintwa tse ding tsa gago. It's not for you, it's for the coming generation. That is why Satan a batla go bolaya ha tshabe wena o tshaba meloko e tla o a tseba re ntho you are setting the standard. Ka ho ke le gotile go ntwa ya pele ya Israel ene le ya Jericho. Ene ke hona fela ntwa ene na le magako. Tarifza, the first battle is the toughest battle. Because on tshabana ba heno ka ga ntho tsa gale. Satan ha ka silence wena o bolaile meloko e tlang. That is why when o nana Satan o nana le wena o nna le di nations. That is why Hannah rapela re mfe ngwana modimo ha mo fa ila ga re mfe ngwana ke tla o fa yena. Modimo a realize you are no longer praying for a personal prayer, you are praying for generations. Because o tlamele o tloe praying ya personal o fitle to the prayer that comes and cover the generation. He laid his life, but today he took it back. What's about kitse go batho mane? Lazaro ha tlo tsoswa bafu. Re ke le gotletse bafu ba Jesu ba ba tsose. Jesu tsose bafu ba ba gagwa ke. Wa bofo ine le yena. Amen alona ya shota. O re sebui ka re batho ba 4 ba topotse tharo tse Jesu a di tsositseng. Jesu yena e ba number 4 e ba 4. Ka ga mollo hona le batho ba ba gago le Jesu le yena o teng. Now hear me. Hear me. Jesu a tsosa ngwana Jairo se mo tsoseditse kae? Ka tlu. E go paleskela tshaba buering ka tlu. Ha fitla o thola batho ba lla e re bebele a bantsha ka tlu. Ha ke ta lata ngwana na shweleng a re ngwana nyana tsoa. Talita khum. Ha tloa mo o ya naine. Ha fitla naine ona ga ke mmatli ka tlung ke mmatla ka lekaseng. A le tsileng e ya mabitleng. E re bebele Jesu a ema hekeng ha le ka se letla tjena la thola bophelo bo eme gating le fule tswa ka heke bophelo le le futsa kopana hekeng. Ke tlo lena Jesu a ke tlo tshwara ngwana yena ke tlo tshwara le ka se le. E re he touched the coffin. Nako ngwe ntse go modimo ntshware modimo re ke e tshware. Ai bazalwana le nkutlo o na le nako ngwe wena o kopa modimo a tshware wena modimo a ke tshwara yona. Ke tsebe hore o mokolokong o yang kae. Ke le rutile ke le jwetsitse sa le kena mona le ba mmamelang di TikTok.
o ka sokola gagafu ba tla o cleana ha hao ke ba o kadima mara e sho tla bona ha o ka shoba di tlisa di 4 ba ga ntate nna ke na le scope ba o tlisa tsa le scope ba o scope o bone ngwe tle gana tetse le disamente tše ka mona ba ja scope ka mo wena ba o kenya scope gagafu ka mo le magashile hona ha ona stopo sela ka sa tswa ha e se tsa mamoyeng se jagwa ke batho mara ba ne ba le ka ya o hloka thuso ba ka mpa ba o jaga ha o shwele ba o sebe ha o phela ka labone ba tla o hlapisa ba sa o rekela le sepa o phela ba o rekele friskoto o shwele ba o bele kobo di malekase no sna kobo di mabetha batla na ke utlwa moya o hallang gore modimo tlo thiba mokoloko ka jeno le ka se lena le mabitleng ke batla batho ba dumelang gore lenyalo la ka le mabitleng bana ba ka ba e mabitleng ya shataka ya ratoro ya ka batho ba ga pasekeng ena Lord stop the funeral batho ba ka ntlege ke ba lata o tla ka phamisa letsogo mo rena emisa lefule ba gatiwa hona le ntho tse ding di batla go bolaya maga di tla ka di tlo jaga maga di o isa mabitleng o mo ka ga relationship maga e o isa mabitleng ke tshomi le tshomi tse di ke di tshomi tse o jagang o isa mabitleng hona le batho ba ka o thusang o senya le mosebetsi wa hao ba ka o thusa le o senya lelapa la hao batho ntho le ngwe ba threatenang ka wena ba e attack ska thabela go chomi ska tatela o bitsa batho di chomi you are not forced to be a friend of everyone you are forced to love everyone se mang le mosebetsi a tlamela o tseba dintwa tsa hao ha twa tja o kopa la o ka tshepa batho na le batho ba sa tlamela o tseba le go wa sokola nako ngwe qeta beke modimo tla bona o etsang ka wena imollo wa batho modimo tla o lwanela e janye gona go jeya modimo wa tseba a fitla morena Jesu ke a rapela 12:30 ke a lekola ma o tlile dijo di gene go fanda ai hana re tla e rapella ska Jesu ana ntsa etsa ditlhapi Aviki Jesu a ema hekeng a re le ka sile ha letswe mo ha ba fitla a re bebele a re ho mme ya shwetsweng stop crying while the reason for crying is still there you must be very careful ha modimo o thudisa so ka o thusa modimo wa gona gore thola so ka araba modimo ka go phumule di gapa so ka o fa le mosebetsi I get that tshwara le kasi ya re young man I say unto you rise shimana tswere anka ngwana mo fa mmai ke Sesotho sela nsheba hambela re ke gofo bibele ngotse jwalo ga nka ngwana mo fa mmai bele nna date magashule ke na lo tsaya ke ge batho ba pheya o shwele bele nna stopo a se gutla se thola di beetroot ene ne banana go meleko ene tlo ja ile ba wena ba lo hlapa ka legala ba o qete ba re ba o fofore ba re ha ba re ba bona mofu ile ena leader group e gutlelang hae ba lona le nkgono mo a ke batho ntse ba tsofala ba tsaba o ya mabitleng
le ba setse hae ba botsa go baneng ba mo ho no hlokaetse o feng ho the yena ya ntsa ja nama ya masapo. You don't hear what I'm saying to you. Modimo will make you to show up where people never thought you will come back. Mo batho ba ne banana ba tlo ja ba le bang ba tla bona le wena o hlaga. Ha ba o botsa o etsala gore it's a resurrection power. Ay man shapa matsori Modimo tla etsa hape. Something must be resurrected. In your family, something must be resurrected. In your business, something must be resurrected. You are rising up again. Ya shataka. Taka ba dutse di meeting jena banana ho fedile ba bona o hlaya ntwa. Ba amen kena. Ante ngwe trenda mona ka ga o sie nona sa bone hantle go motho wa hae ke yena a jola go mona go o jubjupa o yena lo wena batla go o yena o tshwere ntho ga go ba o yena ke yena wana na sotlea ke yena wana na dula mokhukhu. Ona tlalo le tse tšhelete ya go twetsa o va la ka bona di celebrity tseo ka di pitcheng tsa before a bona go maga mo ne shota la fela mashango ga o di motho o tshela ka ntho and ha etsa ala o tlo bonahala o tlo kena mo batho ba ne ba itse ha o kene mo because you are carrying the faith. Somebody shout favor. Somebody shout favor. Somebody shout favor. Shataya. What's about one Modimo? A rata ho advertise how sokola. O batla glory. How ba blessed. Ka tsaba ba jwetsa o dula ka se kana ba isa mangwane ba isa ha hao ha ba o bone mokhuko sna di festera ba o shoot e reng amene ka ofela ha ba tsebe gore ha ona yona TV ha ba tsebe mohlamba o bona TV ba no ba o tseba o sna le TV ba tla ba tsebe gore the man with the vision you will find him on the television. Modimo ha batla glory o gona go advertise re utlwa ha jwetsa Maria ore bona motswalao Elizabeth eo a neng a se a bitswa nyopa Modimo nakong wa diea go mathata o be le bitso la hao go hao araba ba botsana ore o etsaetse jwa o le nna ke tsebe mohau wa Modimo ke kwetsa na isa lo phihlela sa Lazaro a gona ena kere ba ne ke motsitse ka tlung ba go nantsa tshesa ona ke motsitse ka le ka se ba ga mhlomona so ka sho hantle a gona re ke modumela bole ha ba mo jwetsa o mo ratang wa kula a re this sickness is not unto death, it's for the glory. Ha ba go shwele Jesu a re ha shwa o robetse ha re lo motsosa ha fitla Bethania a ska kena ka ga motse e re bebela ema ka thoko Maria le Mareta ba molata ba mo rena ha o no le teng ka be khaitse di yaka isa shwa Jesu re ke nna tsogo le bophelo ya dumetseng ho nna le ha ka shwa. Without attacking anyone, in a freedom country. Now all the leaders of other religion,
kaofela bo mamang ba itse o mong a re, I have a dream, o mong a re, I have a vision. That's how they founded their religion. Only this one who says I am. He doesn't have, he is. You can lose what you have, but you cannot lose who you are. Jesu hana tsela, Jesu ke tsela. Jesu hana bophelo, Jesu ke bophelo. Tatsilele o tshwara meeting le Moshe. O go Moshe go tlile sello sa bana ba ka Egepeta mara ha ke ya go bona. Because modimo hana go ha thusa motho o tsosa motho. Wena na go ngudula na go telele Egepeta wa no tella Moshe. Nana Moshe ke chomi ya hao. Anti Moshe o bone sehlahla o le si. O Moshe o tshwere letsogo. Moshe go tshwere lege. I wa tseba go in that road I can make a road. Arma Moshe kopa o e lahlele fatshe. Throw that road down. Tate magashule re ha e wela fatshe ya fetoa moleko wa Adama. Ya fetoa Noah. Ere Bibele Moshe a batla go baleya. Because Moshe o na tshaba di Noah because o no gapela di Noah Egepeta. Ya lona na le phobia. Because o survive le di Noah ka ga Nile River. Ila ha ba le ya modimo ga Moshe gutla. E tshware ka mohatla. Don't know way. What's about why modimo na ga Moshe a tshware ka mohatleng? Go bane Moshe o symbolize a law. And how no punish Noah, who till the seed of the woman will crush the head. Now, which means the law cannot touch the head, the law can touch the tail, but only the grace. Grace has crushed the head. Satan only shall no grace has crushed the head. Ba dumelana lena batho ba ga sa tshaba Satane madi a lefile a go etse le o tshena mona ska tshaba go Jesu o e tshwatlile ntene nana e tlo bola bana ba ha modimo o e tshwatlile pina nene re bina re so a nyathela madimo e re Bibele we shall trample upon scorpions, we shall drink poison and we shall not die, because greater is he who is inside of us than the one who is in the world. No weapon formed against us shall be able to prosper. Atla gape Moshe a sa bone ntho tsena gore ntate ke uka wang Roma ne ke kopa lebitso batho ba botsa ha ba ka empotsa gore ke gongwe ke mang ke reng modimo ga nka re ke healer ba tlo nketsa grandpapa ba tlo mpatla fela ba kula ga nka re ke provider ba tlo nketsa dijo bana ba tlo mpatla ha ba lapile a re Moshe le nna ke letse ha ke kgone o itlhalosa but I am always whatever you want me to be, I am. If you want peace, I am. If you want deliverance, I am. If you want joy, I am. If you want a breakthrough, I am. If you want a healing, I am. Shayaka Shatara. How shorter? Ba botsa bana tlo ba hodisa go ke na le I am will help me. Bana ba ba tlo graduate I am to him who is able
to do it exceedingly, abundantly, and immeasurably. He is able to bless you even in the valley. He can bless you in the desert. He's not afraid of your pain. He was wounded for your transgression. By his stripes we were healed. It's paid up. We owe the devil nothing. We are blessed coming in and we are blessed going out. Greater is he who is his. I gotta go, fella. I am will make a way. I am. As he is in heaven, so am I. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thine will be done on. I can confess as it is. It's Buddha, we need to reach a stage whereby we don't want something less. We want it as it is. Say as it is. As it is. Preach it as it is. Somebody say, I want it as it is. Sky marinate, sky etsamonate. Do it as it is. O tuna le bazalwane ka mo. E re ngamene kaofela. Batho ba ka bona ke re batla ile jwalo. A go phamisele tso ska tsaba re ke batla ile jwalo. Thato ke tla Yesu. Ya hao yohle ha e ka nkimela dumela o ntlatse lo sitweng haka o ntshwa. I am. Wa tsema modimo na tshaba o itlhalosa. O ba nako ngona ka dula fela phemeng ya Samson. Abolaya Tau a dutse eskele. Nako ngwa dula o di majobong. Abolaya ba Filista ba 1000. Nako ngwe fela dula o di ma rot abulele wa tlele lefubedi. He can do it anytime. Modimo tseba o etsa tsela mo tsela ileng siyo. You shall arrive alive. Mo modimo a batlang o ye teng o lo kena o ntse o phela dintwa tsa hao di keke tsa thiba thato ya modimo ho fedile. Sbo ba tla o gape le bitle la Lazaro Jesu ha fitla o re le meile kae ba mo isa fitla o re remove the stone o re ba beile lejwe ha ba le tlose. Mara ha o tlo tsoswa yena ha o sebediswe batho le jwe le tloswa ke le hodimo ke bo mama re Lord remove the stone. Ska tsaba go phamisel tsore morena tlosa le jwe le hodima lenyalo la ka hona le leshwe hodima bana ba ka hona le leshwe hodima kgwebo ya ka hona le leshwe la ya raba remove the stone. Maras Buddha yani ya Lazaro ha re jwetse le jole ho la itsuang ka lona. Mara la Jesu ho thwe lenyolo ya ha le qeta o le thetha la dula ho di malona. Sa mo bala Mateo ere the angel sat on it. Wa tseba ho dula ke reng? Ho tloha ka jeno ba batlang ho kwala ba tlamele ba consult. Ha ba sa tla khona ho kwalla ba sa thola permission. Ke bo mama re dula o di mayona morena. Ai ba sa lona go phamisele tsore morena ntwe ba sa le lisa dula o di mayo. Dula o di ma cancer ya ka dula o di malefule. Sit on it, Lord. A kopana le wena o thabila ba o tsa o etsa la hore modimo dutse o di mayo. Ntwane ne nhloba etsa bosigo. Modimo dutse o di mayo na ntho ya nene mphufisa bosigo. Ke rapele. Arapele Rehabanda la babosa. Batho ba kantle kaofela kopa rapele. The stone has been removed. Atamosaya. Leboa modimo hohle mo lenteng ha o re morena le jwe le tlohile. Hodima bana ba ka le jwe le tlohile. Hodima family ya ka le jwe le tlohile. Hodima lelapa la ka. Shaya
Pray, pray, pray. Pray. Everyone open your mouth and begin to pray. Leboa Modimo. Something is resurrecting right now. What the devil has killed in you is coming back to life. Everyone, skaimela moto. Ako rapelo re morena. Tlosa lejwe le. Kalo batla o tswella bophelong ho na le lejwe. Ha o re wa tleya ho na le lejwe. Ha o re qala ntho ho na le lejwe. The stone. I say the stone has been removed. Isaiah. Pray, pray, church, pray, pray. Open your mouth, don't be afraid. Something is about to change today. What has been bothering you for years, God is removing that stone. You know your personal challenges. You know your secret battles. Take your life back. Take it back. What the locust has eaten, it shall be restored. What the enemy has taken away from you, it shall be restored. This is the day of resurrection. Isaiah. Those who can pray in the spirit, pray, 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 pray. Lohosatalaba. Leboa Modimo re tlohile. Ai bazalwana re leboa Modimo re ntwela e tlohile. This is the day. Come on, church, open your mouth and thank God. The stone has been removed. In my family, the stone has been removed. In my marriage, the stone. Thank God. Finally. Even if you are not used to pray, close your eyes, just pray. I feel that something is about to break loose here. Remove the stone. Some of you are smiling, but there is a stone. You are acting as if you are fine, but there is a stone. He laid his life to take it back. You are taking back your peace. You are taking back your joy. I remember how to go fail. I remember how to go fail. Chapela morena Jesu Christe maso amaholo. Akile utuba salwan how to mela religion litluil. Chapa maso how to mela religion litluil. Yesaya baba. Regola macho kaufel.